Hakuna haita Voilà, volcan. Volcan, voilà, ça a déjà coupé la route. Kibumba, volcan et Shawaka. Nkuko rero murimo kugenda mubibona ni ikirunga cya Nyiragongo giherereye i Goma muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ni hakurya y'u Rwanda gato cyane. Iki kirunga rero cya Nyiragongo cyongeye kuruka nyuma yaho ku mugoroba kuri wa gatandatu cyagaragaye cyaka umuriro. Mu masaha y'umugoroba kuri wa gatandatu rero mu kirere cyahari iki kirunga mu mujyi wa Goma hahindutse umutuku, hatangira gututumba umwotsi mwinshi. Abantu rero bari Rubavu bavuga ko byatangiye hagana saa moya, aho mu kibaya cy'ikirunga hagaragaraga umuriro mu gace gatuyemo abantu mu nagace nyine kitwa Kibati. Umuyobozi w'akarere ka Rubavu Habyarimana Gilbert yatangaje ko mu by'ukuri bataramenya neza ikirunga cyarutse, ati turacyakurikirana ariko igisanzwe kiruka ni Nyiragongo. Amakuru akaba yamaze kumenyekana yuko ari Nyiragongo yarutse mu mujyi wa Rubavu rero wegereye Goma, hafi gato yaho iki kirunga giherereye. Abaturage hafi ya bose basohotse mu nzu bahagarara hanze kubera ubwoba. Ni mu gihe kandi mu mujyi wa Goma umuriro w'amashanyarazi wakubwe, abantu n'urujya n'uruza bajya mu bice bitandukanye mu buryo busa no guhunga, baragenda n'amaguru banyuranyuranamo cyo kimwe na moto n'imodoka bagana mu nkengero ku ruhande rw'u Rwanda bagerageza guhunga iki kirunga nyine cya Nyiragongo cyarutse. Umuvugizi wa guverinoma ya Kongo Patrick Muyaya yatangaje ko bari kugenzura imiterere y'iki kibazo, asaba abaturage gutuza. Uyu muvugizi wa guverinoma yagize ati guverinoma iri kugenzura uko byifashe Goma, by'umwihariko ibijyanye n'ikirunga cya Nyiragongo. Abayobozi baho bari kubikurikirana bafatanyije n'itsinda rishinzwe ubugenzuzi bw'ibirunga i Goma. Itangazo riza gusobanura uko byifashe rikaba riribuze gutangwa. Gusa ariko uwitwa Itangishaka Abdulkarim utuye mu karere ka Rukoko uri mu kagari ka Rukoko uri mu baturage bahunze, yavuze ko bahungiye ku musozi kuko ibikoma by'ikirunga bidashobora kuzamuka umusozi. Abaturage bari muri kariya gace nyine ka Rubavu ndetse na Goma bavuga ko bataramenya ahantu ibikoma by'ikirunga biri buturuke, ariyo mpamvu batangiye gutekereza uko bagenda bahunga. Gusa ariko urebye nk'abantu bari ku musozi wa Rubavu bavuga ko mu by'ukuri arimo kubona amatoroshi menshi y'abantu bari ku musozi hejuru bamaze guhunga. Ikirunga rero cya Nyiragongo kiri ku butumburuke bwa metero 3470, giherereye muri kilometero 20 mu majyaruguru y'umujyi wa Goma. Ni kimwe mu birunga bikiruka ku isi ndetse gifatwa nka kimwe mu bifite ubukana bukomeye. Cyaherukaga kuruka muri Mutarama 2002, no kuvuga ngo hashize imyaka 19 iki kirunga kirutse. Icyo gihe kuruka kwacyo byahitanye abantu 250, byangiza ibikorwa remezo byinshi birimo inzu n'imihanda, mu gihe ibikoma byacyo byanagiye mu kiyaga cya Kivu. Ubwo Nyiragongo rero iheruka kuruka, ibikoma byayo byangije 30%, ni ibirutsi byayo nyine nibyo bavuga by'umujyi wa Goma, byagendaga ku muvuduko wa kilometero 65 ku isaha. Bivugwa ko nibura buri mezi 3 iki kirunga kigaragaza ibimenyetso by'uko gishobora kuruka, rimwe na rimwe kikazamura umwotsi ubundi kigatutumba ariko ntikiruke. Byara byitezwe rero ko kizongera kuruka hagati ya 2024 2027. Gusa inyigo yakozwe n'ikigo cy'ubushakashatsi ku birunga yitwa Goma Volcano Observatory muri Nzeri 2020 yari yerekanye ko Nyiragongo ishobora kongera kuruka hagati y'imyaka 4 n'7 iri imbere. Hari hagaragajwe ko iryo ruka niriramuka ribayeho rizagira ingaruka ku bantu barenga 2 miliyoni batuye mu nkengero z'icyo kirunga, cyane cyane mu mujyi wa Goma n'uwa Rubavu mu Rwanda. Nabo bakaba bagomba bari buze kugirwaho ingaruka n'iruka ry'ikirunga cya Nyiragongo. Icyo kigo kandi cyavuze ko ubwiyongere bw'abaturage muri Goma bwatumye bamwe batura bitegeye inzira zanyuramo ibyo ikirunga cyaruka, ibintu birushaho gushyira ubuzima bwabo mu kaga. Ubwo rero Nyiragongo yarukaga kuruka mu 2002 yangije byinshi ku ruhande rwa Kongo ndetse n'u Rwanda. Icyo gihe u Rwanda rwakiriye impunzi z'abanyekongo zigera ku 400,000.
byitezwe ko ubu ngubu u Rwanda rushobora kuza kongera kwakira izi mpunzi, ariko kikaba n'ikibazo gikomeye cyane bitewe n'uko iki kirunga kirutse mu gihe isi yose yugarijwe n'icyorezo cya COVID-19. Bikaba bisaba rero yuko u Rwanda niruramuka rwakira n'izi mpunzi biza gusaba imbaraga nyinshi cyane kugira ngo bakirwe, ariko bitateje n'izindi ngaruka zo kuba icyorezo cya COVID-19 cyahita gikwirakwira, kuko ingamba ziri mu Rwanda sizo ziri muri Kongo. Nyuma rero y'iyo nyigo yakozwe muri Werurwe 2021, Reuters yasuye abashakashatsi barebera hafi bya Nyiragongo, bayibwira ko iri kugaragaza ibimenyetso by'uko ishobora kongera kuruka mu myaka mike iri imbere. Ibimenyetso by'imitingito n'ubushyuhe nibyo iki kirunga cyagaragazaga icyo gihe. Inyigo rero yashyizwe ahagaragara muri Kanama 2020 yagaragaje ko icyo kirunga ari cyo gihangayikishije cyane ku isi, ndetse hagati y'ibihumbi 2024 n'ibihumbi 2027 iki kirunga cya Nyiragongo cyashoboraga kongera kuruka. Nta muntu n'umwe wari witeze yuko mu 2021 aribwo iki kirunga cya Nyiragongo cyaruka nk'uko ubu ngubu bimeze. Ku rundi ruhande hanagaragajwe impungenge ko iruka ry'iki kirunga rishobora guhitana ubuzima bwa benshi, bitewe n'uko abashakashatsi badafite amikoro ahagije yo guhozaho ijisho ngo bamenyekanishe impinduka zabaye umunsi ku munsi, kuko inkunga baterwaga na banki y'isi yahagaritswe bitewe no kunyerezwa na bamwe mu bo yanyuraga mu maboko. Reka rero turebe, ugiye kureba nk'amashusho arimo kugenda agaragaza iki kirunga cya Nyiragongo kirimo kuruka, murimo muragenda mubikurikira. Abantu benshi baragaragaza yuko ikirunga kirimo kugenda kisa n'ikizamuka ruguru aho bita mu Kabumba, ni muri Bugeshi. Abantu ubu ngubu bakaba bari hanze bazamutse imisozi, ariko amahirwe hari nuko bishobora kutaza kugera ku ruhande rw'u Rwanda, yenda bikaba byaza kuguma muri Kongo. Kugeza ubu ngubu abaturage rero ba Goma bakaba batangiye guhunga bava muri Goma berekeza mu Rwanda kugira ngo barebe yuko baza kurokora ubuzima bwabo. Umunyamakuru rero Kelvin Murungu ukorera televiziyo yitwa Mishapi TV Igoma avuga ko umuriro w'ikirunga ubu ngubu wageze mu duce twa Kibumba, ibikoma bifata inzira igana mu Rwanda. Akemeza ko abaturage bo mu bice bya Kanyarucinya bamaze guhunga. Ubuyobozi rero bwa Kivu ya ruguru bwo bwasabye abaturage kuguma hamwe, ingabo na polisi bakaza kubereka ahantu bajya hamaze gutekana ndetse hamaze gutegurwa. Ni ibintu birimo gukurikiranirwa hafi n'ubuyobozi bwaba ubwa Kongo ndetse n'ubuyobozi bw'u Rwanda, kugira ngo iruka ry'iki kirunga ritaza kugira abaturage rihitana, kandi nyamara byashobokaga yuko ryaza kwirindwa. Reka dukomeze dukurikirane ibyiruka ry'iki kirunga cya Nyiragongo, tuko makuru agenda za natwe turagenda tuyabagezaho.